Welcome to Shenzhen! Dámy a páni, Shenzhen, Čína v roku 2026. Je veľká šanca, že 90% elektroniky, ktorú máte doma, pochádza práve odtiaľto. Poďte s nami, Gogo Robo v Číne, ďalšia epizóda. Let's go! Teda, Gogo Robo v Číne, part 2. Druhá epizóda nás zaviedla do Shenzhenu, do čínskeho Silicon Valley. Our seat v downtowne. Jeme ti moc, ty buzera! Práve sa nachádzame v Tech City, úplne v centre Shenzhenu. Toto je mesto v meste. Nekonečne veľa obchodov, kde predávajú skoro všade to isté, ale nájdete tu fakt všetko, čo potrebujete. Toto je Čína predtým, ako ovládla svet najnovšími DJI a Huawei a iPhone and everything. Toto je to, jak to poznáme, keď sme boli malí, čo ste si mohli kúpiť na trhu. Tiskárny s písničkou, s reprákem. Hej, tuto typci doma na počkanie opravujú telefóny, ti ho rozoberú. Mini Dyson. Toto je ten virálny master hlavy. Oh môj bože, it's really good. My na to točíme, pozrite sa, veľmi podobné. The same but different. Oni kopírují sami sebe, co mi líbí. Hydra, jo, on se sám nafoukne. To člověk je tady z toho brzo přesycený, je tady toho strašně moc. A to se mi líbí, kámo, na bike. I come from the future. Svetelka. Koľko si myslíš, že to týpek môže reálne predať za jeden deň? Však nikto tu nechodí a všetci predávajú to isté. To je podľa mňa najviac pointless job, čo je, že do vlogov si vymyslím proste custom chôdzu, aby som bol unikátny, chápete? Branding. Dneska je to o brandingu všetko. Strokeman TV. Kúpili sme si statívík s tripodom za 110. Sme vyjednali. To je 13,5 €, no. Prvé miesto, kde nie sú kamery, môžeme robiť pičoviny. They see me rolling, typek ide na kufri sám. Ale Tech City sa tomu nehovorí len kvôli tomu, že majú gigamarkety s lacnou elektronikou. Policajné auto prvé, policajný robot. Pozri. NPC, pozri, on odchádza, on tam ide. On sa tam They see me rolling. Čau. On rozpráva. Ale veci, ktoré nás ohromili, neubúdalo. Ale přibývalo. Pozrite sa, prišli sme a už ide. Jeden vysavač, jeden mob teraz sa rozbehol. Týž do výťahu. Ak nastúpi do výťahu, ja sa poserem. on je sám hore. Týpek si objednal výťah a ide vysávať na poschode, ja odpadnem. Týpek si proste sám zavolal výťah, vyviezol sa na poschode, ide vysávať. Jako fakt? Prisahám. Karta sa obrátila. Pamätáte si, keď oni boli s malými foťačikmi u nás? Ne. On to není vysavač. On to odovzdá... Ne. On to proste odovzdá robotovi. Nosia v tom aj stripterky na izbu? Aha, tam je kamera, takže on kameruje mňa, ja kamerujem jeho. Už ide? Během našeho hlubokého researche o Shenzhenu jsme přišli na to, že v místním parku funguje drone delivery. Ale nejdřív Dan musel předvést své lingvistické schopnosti. Baijo. Due. No. Due. Kámo, budeme na sračky. Keď človek spozná Baijo. Alipay? Due. Aha. 我讲话你听不懂，对对对对对。谢谢。我讲话你听不懂，不写字你好不好？ Jasné. Ale nakonec jsme našli něco lepšího. Vieš, ako sa hovorí? Toto len potvrdzuje názov našej série. Boozing and cruising, bro. Boozing and cruising through China, man. Naskakuj, Robert, ideme do parku. Nechcete kúpiť banán? Monkey Mobile. Pozor, Robert, ideme zavrať no rýchlosťou, nechceš vypadnúť. Keď jazdíme my, každý darmo šlap minžuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje. Keď jazdíme my, pomaly púšťam plyn, pomaly fúkam dym, cítim sa byť slobodný. Wow, it's a cool balloon, man. No dobre, cítim sa jak Peťo, ideme ďalej. Have a nice day. Bye.
Čas na reklamnú prestávku. Budem stručný. Ďakujeme, Bubo, že nás sem zobrali, poskytli nám ubytovanie, letenky a support on the ground, pretože Čína nie je vaše bežné Chorvátsku pri mori. Potrebujete v takýchto destináciách trošku odvážne podporu. Kódik GOGO10, cestujte s Bubom, they're the best a tešíme sa na ďalšie dobrodružstva. Teraz pokračujeme v tomto. Sprava cinkajú tramvaje. Zľava cítim vôňu škoricového trdelníku. Odkedy sú skútre znova dovolená, Karla? Nikde nejsou žádní turisti. A je tady golfový vozík? Počkej, tady mi něco nehraje. Jak jedno staré čínské přísloví praví, když do Shenzhenu se vypravíš, tak Prahu možná spatříš. A proto jsme vyjeli cca 50 kiláků za Shenzhen, abychom se podívali do města Dongguan, kde si údajně společnost Huawei postavila vlastní Prahu. And first things first, so we're chilled out. Is there a toilet anywhere around? It was a long ride. So this whole place is inspired by Prague. We even moved the Charles Bridge to do some change. The statue is different. We put scientists and artists alongside the bridge. Jejich Praha, na rozdíl od té naší, ale není přístupná pro veřejnost. Slouží jako výcvikové centrum pro zaměstnance a abychom se sem dostali, jsme potřebovali vyhaslit speciální povolení. Malá strana, Paříž, Staroměstské náměstí, Karlov most a šlapadla. Elektrifikovaný. I think it's actually longer than the original bridge, to be sincere. So little tourists on this day next to Charles Bridge. It's beautiful. Yeah. It's like we customly ordered it for us. Yes. Pozri, kámo, odkedy dovolili výškové budovy v centre Prahy? A to nemyslím, že Pankrác. To se nesmí dozvědět UNESCO, ty vole. Prišlo mi zaujímavé, že je to fakt zvetralý. Akože sa snažili robiť tú textúru, aby to vyzeralo autenticky, dobovo. A každá lampa má svoj kód. To za časov Karla IV. Určite bolo tiež štandardom. A myslíš, že je to taky poslepovený vajíčkama? Podľa mňa mali spotené vajca, keď to lepili. Ale rozhodne nemôžeme zabudnúť na dve slečny, ktoré nás tu sprevádzajú. Sú tu jedna očividne za komunikáciu a druhá ako dozor. My sme sa dali rande s dvoma čajkami v rámci tohto mesta. Pozrite sa. Úplně ma to zložilo. Ale samozřejmě Dan jako správný Evropan rozjel kvalitní konverzaci. What is this? This one, please. It's for wiping your hands. Oh. So have you been to Europe before? Unfortunately, no. So beautiful. It's like the classic Bohemian ceramic or glass. It's nice. Really? We're happy. Yeah. Okay. So we can go. Yes. Kámo, priority. Čo ťa najviac poteší v Prahe? Že namiesto tvojej klasickej vietnamskej večierky tu majú 7-Eleven. Poďte som na to. To dúfam, že je skryté prekvapenie pre nás, že neskôr tu bude Čapovaná Plzeň. Keď Prahu chcú dotiahnuť do dokonalého konca, tak by to mali mať Čapovanú Plzeň. Nebolo by to túr Prahou bez pivečka. Toto je síce v novodobej plátenke, ale je to fajn. Is it okay if we have it on the way? It's not a trip of Prague without some nice beer. It's not correct. No. We're discussing because like it's a working place, so we haven't seen. So yeah. Yeah. Not drunk? Yeah. Oh, don't worry. Beer, drunk with beer. European tolerance is something different. Yeah. It's not correct to do it wherever because it's like for us. So you understand my point of view. It's like classic. When you do Prague, you know, you have a beer, you walk around the town. The Czech people drink beer and walk around the town. So it's like the cultural thing, you know, like tea in UK, beer in Czech, you know, that's why we do it. Že to musí být strašně trápná konverzace pro tu slečnu. Here, looking to Prague, having the beer. Yeah, it's okay. Perfect. Jenom to dovolila. There's a saying, while under the bridge, you have to be quiet so you don't bring bad luck. But after the bridge, you can crack open a beer. There's a statue on Karl's Bridge in Prague where you touch it for luck. Is something similar here as well? One of the statues? No, not in here. But we have statue like a... You don't touch Nikola Tesla's shoes for luck? Oh, okay. Yes, so they're not polished. Bonjour, madame and monsieur. We just arrived to Versailles. It's a really nice trip. It's almost the speed of teleporter. Beautiful. Yeah. Beep. Ale Prahou naša prehliadka neskončila. Hej, Terry môj. Dutová šiška.
Jsme Jak sa cítiš, môj? VIP. Oni totiž nepostavili len Prahu. Nepostavili len Český Krumlov. Oni postavili celú Európu. Tuto pred nami sú konie a grécky boh, nepamätám si ho názov, ale fúka do mušle. Ja preferujem mušlu lízať. Poďme ďalej, prosím. Jestli se vám točí hlava, jako tady Danielovi a mně, a ptáte se proč, proč to tak postavili, tak podle toho, co nám slečna řekla, tak je to proto, že Evropa je prostě krásná. Chtěli bychom teda poděkovat českému Huawei, že nás sem dostal a zprostředkoval nám tenhle ten zážitek. A kdybyste se ptali, tak ne. Tohle není spolupráce, ale jenom naše čistá klukovská zvídavost. A šejšejný, slečný. Fejšan kanšie. A dámy a páni, Gogo a Robo v Číne pokračuje. Tešte sa na ďalšie epizódy. Tam like, subscribe, ideme dál. Valíme! Tak to bol náš Shenzhen featuring Praha. Ak by ste mali viac otázok ako odpovedí na základe pozretia tohto videa, klikajte na naše Hero, kde máte full, nezostrihanú, unhinged verziu a budete sa cítiť, ako keby ste tam boli s nami. Proste vlogger lifestyle. Klikajte, vidíme sa pri ďalšom. Čus! Haló, mami. No, mne sa v tej Číne páči, ja si tu zostanem. To je top. A teraz išiel okolo policajt. Nemôžem za to, že som tak vysoký. Do you know a guy from Slovakia, my home country, who's named Robert Fico? Je tam trošku bajžel, no. And are you sure 48 hours is enough time? Yes. You are fast. He first make you. Komunizmus je cesta! No. To ona povedala, komunistická mačička, ne ja.